estamos aquí coa mellor cociñeira do mundo. É recomendable que os nenos e nenas vexan a obra dos quinto e sexto? Claro, é a mellor obra do mundo. Estamos todo o ano esperando por ela. Moitísimas gracias. Hola, bos días. Son Fernando Simón. E hoxe quero dicir que a obra que fixo a chavalada quinto e sexto queda totalmente autorizada, porque respeta todas as medidas de seguridade. Mascarilla, distanciamento social... Que máis? Bueno, desta a xente pensaba que era de verdad, non? Ale, con Dios! Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao.